Thaa ithano cia utuko wa gukia umuthi nirio mutino uyu urahanikire. Cuma ici iria ciikiritwo aretaro irigo daraca-ini ino ya Cheploch ari kionereria kia mururumo uria urahanikire mbere ya ngari ino gutobokerera ndia-ini ino ya uriku wa makiria ma mita 30. Daniel Chemjor araumite kuona muru wa nyina erekeire mucii kwa aciari ake itura-ini ria Kiboino kaunti-ini ya Baringo riria mutino uyu urahanikire. Mihango ya gucaria mwiri oro hamwe na matigari ma ngari yake yambiriirie kiroko tene na kuoya o hakuhi mathaa 5 mbere ya kurutwo ndia-ini ino ndiku. Riuma ihinda irito ria wetereri kuri family yake Simon Kiptegen uria niwe ithe mumuciari akiuga riri ni igutha kuri family yake. Kwa kweli kuna kitu tungetarajia kwa sababu Dan si mtu ambaye ni mpotevu, mtu ambaye na tangatanga, hatujakuwa na tabia yote ambayo si nzuri katika maisha yake. Agicaka ya gikuo kia muruwe Kiptegen augite doino o kuihuri ithenya riake kuona arari mutirereri wa mucii wake oro ndomwe na mundu rakuruhanagio hari gutua matua mafata makonie family ino. Mfano mzuri katika familia na jamii kwa jumla, na sisi tumesimama imara kwa wote, hata mahali pa kazi, na imani ya kwamba anafanya kazi yake vizuri. Kinyagia hindi ya gikuo giake Chemjor arari mwerekeri wa ceceni ya K24 rungu rwa kambuni ya Media Max, murugamiriri munene wa kambuni ino Ken Garuya thiini wa ndumiriri yake akiuga ni mundu uratiikite na urendetwo ni aria othe manarutithania wira hamwe kuona ni erekereire muno wira wake. Ndumiriri ota ino ikiheanwo ni aruna ake na makiria muno aria mararutithanagia wira hamwe. I think for me the thing that stood out for Chemjor is that he was a gentle giant. He didn't thrust himself before people, but he could always make people do things, and that's the mark of a very good leader. When you give him something to do, you would know that it would be done through and through. There's something that is very rare to find in people. This loss is tragic. It's huge. Tunaomboleza, lakini nachojua ni kwamba Mungu ako na sisi. Tutaendelea kumkumbuka kwa mambo mengi ambayo ametendea watu hapa, na la muhimu hata zaidi ni kushikana wakati huu mgumu na kuweza kuangalia ni jinsi gani tunaweza saidiana kama sisi, kama kampuni na pia kama familia. Na kuona riri tiritari ya mbere mutino ta uyu kuhanika daraca-ini ino, aikari ni makaire thirikari makiuria makinya mana ihenya gutacukio niguo kugitira mioyo makiria kura daraca-ini ino. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Ngina wa Wadurwa.